الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد جميعا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، الحمد لله الذي أنعم علينا بمجيء شهر رمضان، ثم الحمد لله الذي أنعم علينا أن أتانا الصحة والعافية أن صمنا شهر رمضان، وأنعم علينا بنعمة الصحة والعافية أن قمنا شهر رمضان وأحيينا لياليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين من أتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ماذا يجب علينا أن نقوم به بعد شهر رمضان؟ musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata addanɗo en lewru suumaye, lewru rinɗugol e naatugol yite jahannam. addanɗo en lewru suumaye tawata kala perɗo moƴƴere ko woni e suumaye hara o perdi fuu. addanɗo en lewru suumaye o hokken cellal e doole e fiira fi en waawa horugol suumaye. en weltanike o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata tawata mo mara ɗimmo. ko honɗum waɗɗi en hannde kadi waɗugol ɓaawo lewru suumaye. maza yajibu alayna ba'da ramadan? أيها الأحبة، فيجب علينا الثبات كما كنا في رمضان، وأن نكون من أهل رمضان بعد رمضان، وأن نكون صوامين قوامين تائبين الله تائبين راجعين إلى الله سبحانه وتعالى بعد رمضان كما كنا في رمضان. ومن علامات قبول الطاعة للعبد أن يكون عابدا لله بعد رمضان أكثر مما كان في رمضان. فهذه هي العلامة الكبرى التي تدل على أن أعمالك مقبولة، لا تكون رمضانية بل كن ربانية. فشتان ما بين رمضانية وربانية. فرمضانية هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى خاصة في رمضان، يطيع الله ولا يعصيه في رمضان. أما بعد ذهاب رمضان يعصي الله ولا يطيع والعياذ بالله. أما إذا كنت ربانيا فرب رمضان هو رب الشهور الباقي كله. musidɓe julɓe tedduɓe, ko waɗɗi e waɗugol ɓaawo lewru suumaye, kono wakkiloroɗe noon dewal ngal ka nder lewru suumaye koye wakkilo ɓuri ɗum ɗon ɓaawo suumaye. seede ko holli wondema golle maɗen ɗe jaɓama ko sa wakkilike ɓaawo suumaye on feƴƴude ɓuri ko wakkilinoɗa kon kadi e nder lewru suumaye. ko ɗum holli ko rewɗa Allah kon Allah jaɓanima. wata wonu neɗɗo rewowo Allah e nder lewru suumaye, wonu neɗɗo rewowo Allah e suumaye hara hina e suumaye. Allah jeyɗo suumaye on ko kanko kadi jeyɗi e lebbi luttuɗi. وبعد هذا هناك الأعمال التي يجب علينا أن نقوم به برمضان. ومن هذه الأعمال صيام 6 أيام من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه إمام البخاري ومسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكصيام الدهر كله، أو كما قال عليه السلام. gollal aranal hande waɗugol ngol ɓaawo suumaye feƴƴude ko horugol jeego juldaɗo. ɓurnaɗo tagi fof ɓe maaki sallallahu alayhi wa sallam kala horuɗo lewru suumaye ha o gayni o jokkintini suumaye kadi balɗe jeego haray himo mari baraji wa horuɗo hitande nden fof. etoɗen en jangi qur'an e nder lewru suumaye, jangen kadi qur'an si suumaye yehi. en hoori suumaye, si suumaye yehi kadi hooren jeego juldaɗo, hooren tenen e alkamisa, honen 13, 14, 15. ndaari a hooray balɗe 3 Allah windanama baraji wasa hoori hitande. ko Allah pete wawi yoɓugo sifa ɗum no. balɗe 3 ñallal ɓe o yoɓama soppo. fa alayna aidan an nasuma bada ramadan bada 6 ayami min shawwal. الرسول صلى الله عليه وسلم من صام أيام البيض 3 أيام في كل شهر فكصيام الدهر. كل يوم الله سبحانه وتعالى يصابك بصيام 10 أيام. قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يوم واحد يساوي 10 أيام، فصيام 3 أيام في الشهر يساوي كصيام الدهر كله، أو كما قال عليه السلام. hora balɗe 3 Allah yoɓama lewru, balɗe 3 be e kala lewru Allah subhanahu wa ta'ala yoɓima a wasi a hoori hitande.
ñallal be ko balɗe sappo goɗɗo ronkata ɗum no tentini ka tawata fewno ɗo yaasi on himo ɓuuɓi hino foti yaasi on juuta honno ñallal ngal juuta hoora ɗum noon toroɗo Allah subhanahu wa taala yo Allah yafamo bakkatuji ma jani e to sooki o huntanama haajuji maɗa wa kazalika aidan min as-sunna aidan siyamu yawmul ithnain wa yawmul khamis الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس والاثنين فلما سئل عن ذلك قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه ويوم الخميس قال يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى نلا صلى الله عليه وسلم بهو هورا نو كاي تنين بهورا كدي الخميس بلاندا كو فيه نو بهورا انت تنين بيني كو ندن يالا ني كو بجيبنا كو ندن يالا ني كدي woni ko be royra ko nden nyala ne kadi woni kadi ko be nela ko nden nyala ne kadi woni ko be fati be landa ko fiyon nun kadi be horanta alkamisa be ni ko nden nyala non alla jentinta jenginta golle ko golluden ko fo nder yewtere ne yaaka Allah subhanahu wa ta'ala hibe yidi non de golle mabbe den no yaha hara ne nyande kadi hibe hori ko ni yafataake kala e tenen e alkamisa ko yimbe tajondirbe dido sina dum kala bakkatu ko wadda so tawi a wo'itike jeeddi halkoji di jani din hara bakkatuji ma to soki din fop Allah yaafi kemadi sina hara ko ange goddo woni ko tajondiri ta daju tajondirde e goddo hay si tawi relaxation on tidata kono wata ronka juldo musiddo ma assalamu alaikum wa alaikum assalam dum do ko golleji ko buri rabbe ko goddo wadata bawo sumaye wa kazalika aidan alqiyam قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما بعد رمضان فصل لله ركعتي السنة ولو ركعتين بعد صلاة العشاء في بيتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلى فيه أفضل الصلاة بعد الصلوات المفروضة صلاة الليل ما تصليه في بيتك ko buri moƴƴude e ko juula kon fof koko goɗɗo juuli ka nder suudu muɗum sina hara ko waktuji farilla ɗin naafilo fopp naafilo ko ɓuri moƴƴude ka nder suudu nelaaɗo sa sallam maaki wowota waɗu cuuɗi moɗon ɗi wanowa berɗe hara janngatake qur'an toon naafatake toon woɓɓe hay hunde ko naafata e nder cuuɗi mum ala ko nu hatta cheytane naata toon ko nu hatta probléme ji naata toon ko nu Allah waɗirta barke nden ɓeygure ko nu Allah ronkita waɗirde fitna e nder ndeɗo suuɗo juule e nder suudu kala ka juulete malayika hino ɗon kala ka qur'ana jangete malayika hino ɗon malaikaɓe Allah no ittiɓe hiɓe jinda ka hoore leydi kala ka ɓe tawi qur'an no uddita hino jangede malaikaɓe fof ɓe no doddidire ɓe ara hande kadi ɓe huuɓita ɓeeɗo kala ka ɓe yi ɗum ɗon no waɗede ɓe ara ɓe weƴƴita gabitanji maɓɓe ɗin yurmede Allah tippo e ɓeeɗo deƴere tippo e ɓeeɗo wa zakarahumullahu fi man inda Allah kadi janto fi ɓeeɗo ndaare jiyaɓe an hino moɓodiri hino janga deftere an nden si tawi noon sifa ɗin ɗo fof malaika no naatade ka suudu ma ñande ɓe ñande bimɓe kiikiiɗe Allah waɗa e barki e suudu ndu so addi toon sattendeji goo kadi haray ko jarrabuye ndarugo si a wawa tabitude yo Allah tabintin en hoore del islam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi hamda shakirin alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أما بعد صيام 6 أيام من شوال فمن الممكن أن تواصل 6 أيام حتى تكمله فمن الممكن أيضا أن تصوم يوم بعد يوم المهم أن تصوم 6 أيام من الشهر هذا هو الأفضل هو المطلوب أما إن تتابعت الأيام فهو الأفضل والأحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال بمعنى بعد العيد مباشرة تصوم 6 أيام من شوال haray inchallah ɓawo yettude bajjo on ɗiɗaɓum kadi haray horugol jeegoje ɗen ko honnum ɓuri e moƴƴude ko si suumaye on feƴƴi wattaɗon jeego haray ko jokkidirgol ɗe ngol kadi ɓuri e moƴƴude si wawi newade si wawari newade heɓu tum balɗe jeegoɗen e nder juldami ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa sa faala a eɓɓanayi hoora tenen jeɗen e alkamisa eɗen fiya heɓor baraji ɗin nde wotere tenerre ɓe fiɓa neññande anniye alkamisa fiɓa neññande anniye hiɗa horode tenen e alkamisa nda horode kadi jeego juldanduje ɗen hara e heɓori ɗon a hoori ñallal goto a heeɓi baraji ɗiɗi hino sellira noon yo on tigui eto tun nde juldandu no lanna hara a heeɓi balɗe jeego Allah yoɓete wasa a hoori lebbi ɗiɗi suumaye mo horuɗen on Allah yoɓete baraji wasa a hoori lebbi 10 fi honnu e nder hitande ngo 360 jours woodi e nder on 360 ɗon joni 300 on fof ƴetti suumaye on hande kadi بمعنى أيها الأحبة صيام شهر رمضان 30 يوما يساوي صيام 300 أيام وفي السنة فيه 360 يوم وباقي لنا 60 يوم و6 أيام من شوال يساوي شهرين لماذا؟ لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها 1 jour égale à 10 jours. Maintenant on multiplie
Un jour par 10, les 6 jours par 10, ça va nous donner 60 jours. Le Ramadan a pris les 300 jours. Dans l'année, pour nous les musulmans, on n'a que 360. Parce qu'il n'y a pas un mois qui termine par 31, soit 29, soit 30. C'est pour cela qu'on gêne. Le prophète n'a pas dit 7 jours ou 8 jours. O inari en horu balɗe jeeɗiɗi ma ɗum balɗe joyi ko fi timmingol 360 on e nder hitande nde. Joni noon a wakkili ga heeɓi balɗe capantati suumaye sa hoorani ɗeɗo ko ɗum holli haray ko horiɗa suumaye ko ɓeyamara feere. Haray ko holli ko horiɗa suumaye joni ko fiwata yimɓe ɓen horu inni joni ɗa ñamude ko ɗum ɗon. Kono wakkilo innama ɗum ɗo joni lewru e balɗe jeego hiɗa mari baraji horuɗo hitande. Si innama ɗo joni sa sodoyi ɗo marchandise ɗo joni ennero be a heɓay 10 euro mi sikki ko ɗon tun ñallata ko sodoy ko ɗum ɗo tun yeyta hande kay waɗata. Si goɗɗo innama ɗo so immike ɗo joni o yehi ha lies nde o yehi wohi mo mari 1000 euro, sa yehi laaɓi sappo ɗa mari laaɓi honno 10 000 euro, mi sikki ñallangal terewal ngal ɗo haray on ti ƴetta ina bonko mi watta ɗo mi abono kisa ma ɗum mi soodu otowal joni hande kadi hara mi yahana e hoore am mi ala retardude. joni noon ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi wa'adana wallahu la yukhlifu al-mi'ad. qala subhana man jaa أي إنسان أبيض أو أسود أو أحمر الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى اللون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله دار تاكوليرون ko a porto ko a arabu ko a ɓale ko a dani ko a américain ko a européen ko ɗo mi iwri Allah hato jina e iwdi ɗum ko hakkundeji meɗen o teddule gordo garda fo ɗum ko hakkundeji meɗen. Allah ko ini inna allaha yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Golle ko wonda e gollude kon e ko wonda e be jaada ka berne ma ko Allah ko ɗum woni ko besonni. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ala inna fil jasadi mudgha wo huyre wotere hino e ɓandu in salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasada al jasadu kullu. Huyre wotere hino e ɓandu bani adama. Si nden huyre nde moƴƴi hara neɗɗo on o moƴƴi. Wata goto e meɗen mantoro ko yimɓe mon ma komantude emba kaari no moƴƴi kaari juulay kaari hooray kaari hajje kaari no ƴetta coñci l'islam himo raɓɓinini coñci l'islam himo acciti waare ta haaju ma woni e ɗum. balil insanu ala nafsihi basira. Neɗɗo hino andi hoore mum hiɗa andi ko woni ka ɓernde ma kon. yawmal qiyama Allah ko nde ɓernde ma e ko wonɗa e gollude kon ko ɗum woni ko o hasiborayma. Dambe ɗum ko hakkundeji meɗen. Si tawino ba dambe hino nafayno bappirawo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam natata no yite jahannama. Si tawino dambe hino nafayno mawɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam natata no yite jahannam. Si tawi dambe hino nafayno ben annabi ibrahima alayhi salam natata no yite jahannam. Si tawi dambe hino nafayno ben sayyidina aliya natata no yite jahannam. inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila alwanikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. fattaqullaha fi sirri wal alaniya. aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا وسائر اعمالنا. اللهم اجعلنا من متقائك من النار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي كل من يساعد هذا المسجد خير الجزاء وأن يبارك في أهلهم وأن يبارك في تجارتهم وأن يبارك في أهلهم وأن يطيل أعمارهم وأن يرزقهم حسن الخاتمة. وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقيموا الصلاة.